ku itariki 31 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2022 nibwo The Ben yasezeranye amategeko na Miss Pamela Uwikeza. Uyu mukobwa watwaye umutima w'umuhanzi ukunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo ni muntu ki? Uyu munsi twabateguriye bimwe mu byo amenya kuri uyu mukobwa Miss Pamela Uwikeza. Iyi na AFRIMEDIA TV, kora subscribe maze tujye tubana umunsi ku wundi. Uwikeza Pamela, umukobwa w'ubwiza ndetse n'ikimero gitangaje, yatangiye kuba ikimenya bose mu mwaka wa 2019 ubwo yitabiraga Miss Rwanda 2019. Akundwa n'abatari bake maze bamuhundagazaho amajwi karahava. Miss Uwikeza Pamela yavutse ku itariki 31 Mutarama mu mwaka wa 2000 uko bigaragara, kuko yitabiriye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2019 afite imyaka 19. Mu buzima busanzwe Uwikeza Pamela avuga ko akunda kurya inyama ndetse atita ku kuntu zitetse, agakunda n'ifiriti. Afite impano ikomeye cyane yo gukora make-up. Pamela ni umwe mu bakobwa batowe cyane kuri SMS mu marushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda, nk'uko yakunze kurangiza ari ku mwanya wa gatatu akurikira Mwiseneza Josiane na Nisha Keza. Ndetse bivugwa ko benshi mu basore ari we batoye cyane. Uwikeza Pamela yitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda 2019 ahagarariye intara y'Amajyepfo afite imyaka 19, uburebure bwa metero 1 na santimetero 71, agapima ibiro 38. Nyuma yo kuba ikimenya bose abikesha Miss Rwanda, uyu mukobwa yakomeje gukundwa cyane nyuma y'uko benshi bamenye ko akundana n'icyamamare mu muziki The Ben, wahaye ibyishimo abatari bake kugeza n'amagingo aya. Urukundo rwa Miss Pamela na The Ben rwatangiye gute? The Ben na Miss Pamela batangiye gukundana mu mwaka wa 2019, ariko ntibahita babihishura itangazamakuru. Mbere y'uko The Ben asubira muri Amerika, yabanje kujyana na Miss Pamela muri Zanzibar, bajya kwizihiza urukundo rwabo bitaruye rubanda. Mu Gushyingo mu mwaka wa 2020 bombi bajyanye muri Tanzania, bishimangirwa n'amashusho The Ben yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram. Uwikeza Pamela ubwo umukunzi we The Ben yizihizaga isabukuru y'imyaka 33 y'amavuko ku itariki ya 9 Mutarama mu mwaka wa 2021, yanze ku rukuta rwe rwa Instagram amugaragaza urukundo. Yifashishije indirimbo y'uyu muhanzi yitwa Roho Yanjye, maze yakurikiza amagambo ashimangiza urwamukunda. Yashyizeho agace k'iyi ndirimbo aho The Ben abagira ati, ikiganza dusekane wowe wahize bose, ubona mu marembo nkiyumanganya. Ashyira andi magambo agira ati, n'umutima nk'uwawe ukwiriye isi, n'akamenyetso k'umutima wambaye ikamba ry'umwami. Nyuma yagize ati, The Ben ndi umufana. Ku itariki 13 Mutarama mu mwaka wa 2021 nabwo Uwikeza yongeye gushimangirwa akunda The Ben akoresheje ifoto bari kumwe bombi. Yaje no guteza urondogo mu bakoreshaga imbuga nkoranyambaga. The Ben yabwiye Pamela ko amukunda cyane mu buryo atasobanura. Byaje kuba umunezero ku cyumweru tariki 17 Ukwakira umwaka wa 2021 ubwo The Ben yateraga intambwe nshya imuganisha ku kubana n'umukunzi we Uwikeza Pamela, nuko ashinga ivi amusaba kumubera umugore. Amaze undi nawe atazuyaje arambura ikiganza, The Ben amwambika impeta. Ku itariki 31 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2020
The Ben yasezeranye mu mategeko na Ukeza Pamela. Umuhanzi The Ben yasezeranye mu mategeko n'umukunzi we Ukeza Pamela mu muhango wabereye mu murenge wa Kimihurura mu karere ka Gasabo. Ni umuhango bifuza kuba mu ibanga rikomeye, ndetse abatumiwe bamburwa telefone mu rwego rwo kwirinda ko amafoto yakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga cyangwa mu bitangazamakuru. Icyakora byanze, amafoto atangira gukwirakwizana mbere y'uko umuhango utangira. Aba bombi basezeranye nyuma y'uko mu Kwakira umwaka wa 2021 The Ben yambitse impeta Ukeza Pamela amusaba nimba yakwemera kuzamubera umugore. Undi nawe atazinganyije arabimwemerera. The Ben yari amaze igihe ashyirwaho igitutu na bamwe mu bafana be bamubaza igihe bazafata icyemezo cyo gushaka umugore, cyane ko ari bamwe mu bakundanye ari ibyamamare. Turabashimira mwese mwadukurikiye. Iyi ni AFRIMEDIA. Kura subscribe maze tujye tubana umunsi ku wundi. Turabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. You